Maragsakan ni Mayor Rafi Benemerito anang ipakaamo ang nagbalina na balaygi tinaisayangkat ang first Rafi Cup iti Pagudpud Ilocos Norte kunat ti Mayor ana pintas dayto nga aktibidad da gaputa makaalukoy kadagiti narway at turista kang runaan na kadagiti mangayat nga agputok iti Rajan Firing Range. Mainaig iti dayto kitanalukoy na dagiti gun enthusiast ang mapandapadasan iti lugar gaputa na pintas sa pagayayaman iti daytoy. This is our first Mayor Rafi's Cup para iti shooting iti Pagudpud apo. Yeah, Pagudpud shooting range. This is named after my youngest brother, ni Rajan. So this is Rajan shooting range kasi da kami nagkakapsat isu na lang ti mahilig talaga namin tiwa paltog. Da kami it's our second year datan to this sports. So this is our very first Mayor's Cup, which is PPSA sanctioned po. So level 1, and we have here our official ni Apo Ryan Revio. So ti official tayo ti PPSA dito northern part ti Pilipinas apo. So tatay first time na may nakita na dito area tayo, and he is recommending for a level 3 this coming April, hopefully. Kabayatan nakit na pintasan ni Philippine Practical Shooting Association Chairman Ryan Remigio, idi anay pakita ken kuana daytoy apagay ayamanda. We would like to congratulate of course Mayor Benemerito Rafi for this successful inaugural shoot of the first ever Philippine Practical Shooting Association na sanctioned match dito'y Pagudpud apo. So this is the gun club is accredited by the Philippine Practical Shooting Association. Dito'y region, it's located here in Rajan Firing Range in Caparispi, San Pagudpud. I was shocked, nahamin shocked, pero surprised when I saw my first time hanggang nakita na nakitak na tayo nakitak, sabi ko ang ganda yung view and everything. Pamati di Mayor nga iti mabit at tiyempo kat adanton iti mapatanor da nga international shooter. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.